imaynallam kachkankichik waqi panikuna pantachaykamuni manam kay rimasqa uyarikusqachu uyarikuchkanchu nikamuaychik y chay manapas uyarikunchu rimasqa y chayna kaptinqa qayaykamuaychik maya upallallaqa kaychikchu qayaykamuaychik hinaspa rimanakuykusunchik imaynallam kachkankichik waqi panikuna imaynallam qhichwa warmi imaynallam qhichwa runa imaynallam chakra runa ñuqanchikqa chakra runam kanchik qhichwa runa ñuqanchikpa llaqtanchikqa qhichwa sutiyuqmi kay qhichwa llaqtapa siminqa chay runa simi nisqanchik qhichwa simi nisqanchikmi chaymi ñuqanchikqa kusikuywan kay siminchiktaqa rimanakunanchik kusikuywan maypiña kaspapas peonña kaspapas kay runa simichanchikmi rimanakunanchik chaytam munani chaytam achka runaña munachkaniko chayna kanti qampas huñukaykamuy kay llamkasqaykuman kunan imamantataq rimaykusunchik pantaypi chayarqamuwan makiman huk hapichisqanku chay kicharisqachu karqa chay rimanakuy kikinku purallachu huñunakuykurqaku riqsinakuq purallachu huñunakuykurqaku ñuqapa chay uyarispaymi yaqalla hakarayaq hina uyarini chay rimanakusqanta kay rimanakuypim rimachkan chay sum nisqanpim rimachkan kay Perú suyunchik yachay kamayuq qarimasi qamkuna yachaqaykichik hinapas kay Perú suyunchikpa chay yachay kamayuq hina llamkananpaq kimsañam yaykurqunku chaymi ñuqaqa muspachkanichu imata nispa chay rimasqanta uyarispa hakarayani qhawaykunkichik ñawpaqta qhawaykuychik sumaqta kallpawan uyarikuychik hinaspa chaymanta chay qhawasqaykichikta tukuykuptin yapamanta rimanakuq hina churaykamusqa allinta qhawaykuychik kay rimasqankuta hinaspa ichaya qayaykamunkiman qayaykamuway mana chayqa qallapas qillqaykamuway hinaspa chayman hinam riki rimanakuyta qallaykusunchik qawachaykuychik Sí, lo escuchamos, Otros directores regionales en la reunión han dicho que no tienen problemas de ese tipo y por lo tanto no van a hacer nada. Entonces dijimos, hay que focalizar. Entonces, la idea es que ustedes, ahora, sobre este tema, por ejemplo, de todos estos comunicados, no ha habido un solo comunicado apoyando respecto a la decisión tomada con el oficio y ir a verificar que los sujetos informen dónde hay problemas. Nadie se ha pronunciado respaldando esta situación del oficio. Más bien hemos tenido, reitero, un cargamontón en contra y incluso la Defensoría se prestó a ello. Es más, el Ministerio de Cultura había expresado también su preocupación porque supuestamente se está afectando la política IB. Hemos aclarado ese tema en el Consejo de Ministros también y hemos indicado lo que se trata de corregir. Es un hecho que se ha dado de mala manera, se ha dado mal. Entonces, de ahí que la decisión ya está tomada, vamos a hacer una nueva caracterización y hemos pedido con participación de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación y de los propios estudiantes. Hemos dicho que se pida la opinión de los estudiantes, porque también ellos merecen ser escuchados, ¿no? Entonces, allí sí tienen razón. Dije, mira, ha hecho toda la caracterización sin consultar a nadie. Han trabajado el tema con INEI y han hecho la caracterización, pero yo entiendo por qué es eso. Entiendo porque lo que quieren tener ellos es espacio y quieren generar su trabajo y su espacio para mantener determinadas situaciones administrativas en el MINEDU. Pero eso va a cambiar porque justamente está asumiendo, en el caso de la dirección, esta dirección, la DIJEIVIRA, el profesor Tito Medina Wharton, que viene de Apurímac y es un colega que tiene clarísimo respecto al tema de EIB, y con él vamos a iniciar todo el proceso de una nueva caracterización que sea realista, objetiva y que no perjudique como está perjudicando en este caso. Eso es lo que vamos a hacer. Y el otro tema respecto... Imaninki chiquita kay yachay kamayuq qhari parimasqanta uyarispaykichin. Kaqninpichu rimachkan,
pantarjonchu chay rimayninkunapi imaynanpitaq chaykunata rimachkan. Manachusmi payqa allintaqa chay iski yachay wasipi llamkasqankutaqa riqsinchu. Manachusmi allintachu willachikun. Chaymi chay umanmanta lluqsimuqta, siminmanta lluqsimuqta yanqa llutankunata rimaspanmi chay amawta masinkunata rimapayachkan. Yapamanta qhawaykunkichik aswan kunanqa chay rimasqanman hina upallachispay rimayta Sí, lo qallaykusqa. escuchamos, maestro. Sí, lo Otros escuchamos. directores regionales en la reunión han dicho que no tienen problemas de ese tipo y por lo tanto no van a hacer nada. Entonces dijimos, hay que focalizar. Entonces, Chay imamantataq rimachkan, imamantam qallaykun rimayta. Yaqa iskay hunkaq qhipaq hunkatam lluqsimurqa kay kikin chay yachay kamayuq wasimanta lluqsimurqa huk kamachikuy. Chaypim nichkan riki chay kay Perú suyunchikpi yachay wasikunatam nichkan qamkunaqa chay kamachikuchkan chay sapa suyupi chay yachay umalliq runakunatam kamaykachin kaynata nispa. Ichaya chay llaqtaykipi mana allin aklasqa yachay wasikuna kachkan. Ima rikchaq yachay wasikunamantataq rimachkanchikqa chay warmakunapa kikin siminpi chay llaqtanpa yachayninpi yachachikuq warmakuna ichaya manapas allin aklasqachu kachkan nispam nin hinaspa chayta qatipaykuychik hinaspa chayman hina willakamuychik. Chay rikchaq rimayniyuqmi huk kamachikuy lluqsirqamurqa. Chay kamachikuyta riqsirquspankum achka runa sayarirqunku. Ninku imaynanpitaq kaytaqa rurachkanku. Aswan kay warmakunapa llaqtanman hina yachachisqa kananta. Yachasqan simiwan yachachisqa kananta. Aswan chay wiñanantaqa kay kamachikuywanqa chintichiyta munachkanku. Aswan pisiyachiyta munachkanku nispam achka runa sayarin. Chay llaqta amachaq wasipas sayarin. Hinaspa chay kawsay kamayuq wasipas mana allin kasqanta ñawichaspanku paykunapas sayarin hinaspa nikayaq manam allinchu nispa. Chaymantam kay wawqinchik yachay kamayuq Rosendo Serna Román payqa riki Huánuco llaqtayuqmi. Huánuco llaqtapim chay yachay wasikunata umallirqa chaymantam kay yachay kamayuq wasiman kay Perú suyu yachay kamayuq wasiman chayarqam. Chaymi kay punchawkunallachiki kay rimanakurqaku hinaspa chaypi chay amawta masinkunawanchiki rimachkan hinaspa chaypim nichkan kay kamachikuyta apamurqaniku lluqsichirqaniku apachirqaniku chay lluqsirquptinmi aswan sachakuymi yaqalla yaykurquniku. Manam pipas qamkuna uyariwaqniykuqa manam mayqinikichikpas chay lluqsimuptinqa ama chayta atirqankichikchu. Upallalla karqunkichik aswanmi hukkuna imaymanata rimaspa sayarirqunku hinaspa chaywan yaqa sachakuyman aparquwan nispam nichkan. la idea es que ustedes, ahora, sobre este tema, por ejemplo, de todos estos comunicados, no ha habido un solo comunicado apoyando respecto a la decisión tomada con el oficio y ir a verificar que los sujetos informen dónde hay problemas. Nadie se ha pronunciado respaldando esta situación del oficio. Más bien hemos tenido, reitero, un cargamontón en contra y incluso la Defensoría se prestó a ello. Away, chay rimasqan allinchu? Chay llaqta amachaqpas aswanmi chay ñuqayku munasqaykutaqa qhipacharqun hinaspa rimachkan nispa ninqa. Chaykunapas chay llaqta amachiqkunapas winakaykamun hinam chaytaqa rimachkan. Es más, el Ministerio de Cultura había expresado también su preocupación. Away, chaypas chay kawsay kamayuqkunapas rimasqas chay kamachikuy qillqasqayta chay suyukunaman apachisqayta yacharquspa paykunapas rimasqas. Llutanpichu chay rimarqaku, llutanpichu chay amawta masinchikuna chay llaqta amachaq
hinaspa chay llaqta umalliq runakuna huñukuna llutanpichu llanqanpichu sayarirqaku icha paykunaqa sasawan chay yachay wasinku riqsichisqankuta chinkachiyta munaptinkuchu aswan paykunaqa sayarirqaku. Porque supuestamente se está afectando la política IBE. Hemos aclarado ese tema en el Consejo de Ministros también y hemos indicado lo que se trata de corregir. Es un hecho que se ha dado de mala manera, se ha dado mal. Entonces, de ahí... Paypa hawasqanman hinaqa, pay hamutasqanman hinaqa, pay willachikusqanman hinaqa manas allinchu chay qhichwa simiyuq, chay ayllu simiyuq, chay llaqta chay ayllu warmachakuna chay yachay wasinku aklasqankuqa manas allinchu llutanpis chayqa kachkan. Imaynapitaq chayta nichkan manachu kay Perú suyunchikta riqsin? Qaway kay Qusqu suyu, Puno suyu, Apurimaq suyu, Huancavelica suyu, kikin Huánuco suyu. Ima rikchaq llaqtataq kay llaqtakuna. Kay llaqtaqa manachu qhichwa llaqta icha ima rikchaq llaqtataq. Apurimaqman riptinchikqa, Huancavelicaman chayaptinchikqa, Qusquman chayaptinchikqa, manachu chay llaqtapa umanpiqa chay ñawpa taytanchikkunapa yachaynin kachkan, manachu chay runakunaqa kay qhichwa simipi rimanakun, imaynanpitaq payqa manam allintachu aklasqaku nispa nichkan, llutantam rurasqaku nispa nichkanman. Imarayku? Manachu kay Huancavelica Ayacucho llaqtapiqa warmakuna manañachu qhichwa simita uyarinku? Chay llaqtanchikpa yachaynin chinkarqunñachuchu? Manaya, chayqa manam chaynachu. Chaynakaptiqa imaynanpima kay tariqa chaynataqa rimanman. Manam allintachu aklasqaku, llutantam rurasqaku, chaytaqa allichasunmi nispa rimachu. Que la decisión ya está tomada. Vamos a hacer una nueva caracterización y hemos pedido con participación de la UGEL, de la Dirección Regional de Educación y de los propios estudiantes. Hemos dicho que se pida la opinión de los estudiantes. Chaynatam rurarqanku qariki, manam llutanpichu, manam ñuqaykuchu chay aclararqaniku llutanpi chay ñawiykuta wishqakuykusqa, kaykunam chay iski hina yachay wasikuna kanqa nispachu nirqaniku, manam. Kikin llaqtam chaypiqa karqa. Chay suyukunapi kamachikuq amawtakunam aclararqanku. Manam kay yachay kamayuq wasipi llamkaqkunachu chaytaqa aclararqaku. Chaymi manaña haypakuspanku chay INEI nisqan wasita minkakurqaku paykunaña chay yapamanta sumaqta riqsispanku chay wasi chay iskipi yachachinankupaq yachay wasikunata aclararqaku. Imaninantaq chay iski? Chay iski nisqanchikqa chay iskay simipi, Castilla simipiwan, hinaspa chay ayllu simipiwan yachachinankupaqmi chay iski chay iskay simi niniku. Hinaspa kawsaypura imanaypitaq chayqa kachkan riki kay warmakunapa yachasqanpiqa chay llaqtanpiqa kay ñawpa taytanchikkunapa yachayninqa hinallam kawsakuchkan. Chaymi paykunaqa kay kunan punchaw imayna kay yachay wasikunapi yachachisqanrayku chay llaqtanchikpa yachayninqa manaña kallpachakuchkanñachu, chinkaymanña richkan. Chaymi warmakunapas manaña allintachu hamutanku, manañam allintachu rimanku. Paykunapa wiñasqanpiqa paykuna chay wasimpi yachayninkunawan wiñaspanku, llaqtanpi yachayninkunawan wiñaspanku, yachay wasiman rispankuqa huk yachaykunata, hawa yachaykunallata uyarinku, hinaspa chaypim riki chay yachasqan manaña hapinakunchu chay musuq yachaykunawan. Hinaptinmi paykunaqa mana ima rimaytapas atinkuchu. Hinaspapas chay huk mana riqsisqan simipi yachachiptin warmachakunaqa mana allintachu uyarin. Riki?
hinaspa pay nichkan kunaqa tapusun yapamanta musuqmantam chay wasikunata aklasunchik hinaspa tapupasunchik tayta mamakunata tapupasunchik kikin warmakunatapas hinaptin paykunaqa nichkankuchik qam munankichu kay qhichwa simipi yachachinaykuta qam munankichu ashaninka simipi yachachinaykuta qam munankichu aymara simipi yachachinaykuta warmakunaqa ninqachiki manam ñuqaqa munanichu ñuqaqa munani Castilla simipi yachachiwanaykita chaytam warmakunaqa ninqa ama utakunata tapuykunki qam imapitaq yachachiyta munawaq warmakunata qhichwa simipichu Castilla simipichu aymara simipichu Castilla simipichu Amajun simipichu Castilla simipichu ama utakunaqa ninqa Castilla simipi imaynataq qhichwa simipiqa manam qhichwa simitaqa yachayta rimayta yachanichu nispam ninqaku paykunaqa riki chaynaqa paykuna munasqan allin puriymanchu churinqa allin ñanmanchu churakunqa icha aswanchuchu pantayman aparqwasunchik sasam kay karqa sasam amawtanchikkuna rimapayay karqa paykunaqa manam uyariyta munarqakuchu imaraykutaq paykunaqa manam iskitaqa munanikuchu nispa ninku kay warmakunapa rimasqan rimayta mana atispanku hinaspa kay llaqtanchikpa yachayninta mana yachaspanku chaymi qipachakunku chaymi paykunaqa harkakunku aswan kay punchawkunaqa ñam achka mawtakunaña puñukaykamuchkan kay llaqtapa yachaynin kallpachachinankupaq ñam paykunaqa huñukaykamuchkankuña kay llaqtanchikkunapa siminkuna mana chinkananpaq kay yachay wasiman siminchikunata llaqta simita mana winaykuptinchikqa Castilla simillapi sapa puncha warmakunata rimapayaptinchikqa manam kay llaqtapa simin wiñanqañachu manañam kallpachakunqañachu chayna kaptinqa chinkayman mirinqa chayna kaspaqa wañunqa punim kay qhichwa siminchi kay llaqta simi hinaspapas manam simillachu chinkanqa kay llaqtapa yachayninkunapas chinkayman mirinqa awachkankichikmi kay sasachakuy punchawkuna ima yachaypi hapipakuspataq chay sasachakuykuna tukuyta munachkanku manachu kay llaqtanchikpa yachayninpi hapipakuspa chay sasachakuykunata chinkachiyta munachkanku chaytaqa manachu musyakun kay qari chaytaqa manachu kay huknin amawta masiykunapas musyakunman chaymi riki pikunapa huchanpitaq kayna llutan umayuq kachkanchik chay España runakuna kay llaqtanchikman allpanchikman chaymusqanmanta puni paymi umanchikta tikraparquwanchik paykunam riki llapa yachayninchikta tukuyta munarqa hinaspa millachiwarqanchik yachayninchikta paykunapa huchanpim kunankama kay ayllu simikuna qunqasqa qhipachasqa sarusqa kachkan riki chay yachay wasikunapa huchanpi chay hatun yachay wasikunapa huchanpim amawta masiykunapas mana allin yachayniyuq chay yachayninkuta tukuspa warmakunata yachachin chayraykum kayna sasachakuypi kachkanchik mana chayna kaptinqa kay rurasqanchikqa allin ñanmanñam ñawpa watakunaraq churakunman karqa kunaqa mana yachaynachu uyarikusunchik imatawantaq rimachkan porque también ellos merecen ser escuchados, ¿no? Entonces allí sí tienen razón. Dije, mira, ha hecho toda la caracterización sin consultar a nadie. Han trabajado el tema con INEI y han hecho la caracterización. Manam chaynachu tayta serna. Manam chaynachu. Manam sapallanchu chaytaqa rurarqaku. Tapupakustinmi. Llaqtata tapukustinmi. Chay llaqtakunapa chay riqsichiqnin runakunata tapukustinmi. Manam sapallankuchu rurarqaku chaytaqa. Qhipatañam INEIqa yaykurqamun. Qallaykuspaqa chay llaqtawan puni chay uchuy llaqtachakunapi chay suyukunapi yachaykuna kamachikuq runakunawan rimanakuspa yachay wasikunataqa aklayarqanchik manam munaspallakuchu manam kay
yachay kamayoq wasipi llamkaqkunallachu chaytaqa rurarqaku. Chaypiqa mana chaytaqa manam allintachu rimachkanki. Pero yo entiendo por qué es eso. Entiendo porque lo que quieren tener ellos es espacio y quieren generar su trabajo y su espacio para mantener determinadas situaciones administrativas en el Minero. Pero eso va a cambiar. Chay rimasqan pues manam allinchu. Manam chaytaqa kayna maja hinañam rimachkan. Chaytaqa rurarqaku paykuna chay llamkanankupaqmi nispan nichkan. Chaypi chuyay chayta yapamanta uyarichaykusunchik chay rimasqanta. Uyariykunchik yapamanta rimasqanta. Trabajo y su espacio para mantener determinadas situaciones administrativas. Away, paykunaqa chay wasikunataq aklarqaku, paykuna llamkayniyuq kanankupaqmi. Mana chayqa maymantataq chay qullqita sapakilla chaskikunmanku. Chayta ruraspankun paykunaqa llamkayniyuq kan chaytam nichkan kay qhari Castilla simipi. Chaynachu karqa? Chayqachu chay llamkayta munaspalla chaykunata rurarqanku? Icha llaqtapa sasachakuynin wichqayta munaspachu. Chay sasachakuynin chuya yachiyta munaspachu. Yachanchikmi chay willakuqkunapa chay cheqa yachay willakuqkunapa nisqaman hinaqa kay ayllu warmakunam mana allin yachayniyuq kachkanku. Imanasqa paykunaqa chay mana riqsisqan simipi yachachiptinku. Mana chay llaqtanman hina taytapa yachayninman hina huk musuq yachaykunawan yachachisqa kaptinku. Mana yachasqanmanta yachachiyta qallaykuptinkum kayna pasaypaq upallalla kanku warmakuna. Chayta munaspan chaytaqa yachay wasikunataqa yachay wasikunaqa aklasqa karqa. Manam paypa nisqanpi hinachu payqa nin ari paykunaqa allimi rurasqanku. Aswan chay rurasqankuqa paykuna llamkanallampaqmi. Mana chayta ruwaptinkuqa maypitaq llamkanmanku karqa. Chayqa mana allinchu. Chayqa chayqnikuywan hina rimayñam chayqa. Pues en el Minero. Pero eso va a cambiar porque justamente está asumiendo en el caso de la dirección, de esta dirección, la DIJEIVIRA, el profesor Tito Medina Wharton, que viene de Apurímac y es un colega que tiene clarísimo respecto al tema de EIB, y con él vamos a iniciar todo el proceso de una nueva caracterización que sea realista, objetiva y que no perjudique como está perjudicando en este caso. Eso es. Ajá, pita taxi sasachakuyman apachkan. Pita llaqtata, pita warmakunata, yachaq warmakunata, amawtakunata, pita taq sasachakuyman apan kay llamkay. Warmakunataqa manaya, tayta mamakunataqa manaya, llaqtanchiktaqa manaya. Pitaq sasachakuyman kay rikchaq llamkaypi yaykun. Amawtakunam riki. Imanasqataq sasachakuyman yaykunku kay amawta masiykuna, kay warmapa rimasqan simita mana yachasqanrayku. Chaymi sasachakuyqa. Pipa huchanpitaq chayna kachkan amawta masiykuna. Mana paykunapa huchanpichu. Chay sasachakuyqa kay imayna ima rikchaq amawtakunatataq rispichichkanku kay rikchaq llaqtapaq kay rikchaq warmakunapaq. Chayta mana allinta qhawaspankum Castilla simillapi amawta masiykunataqa rimapayarqaku yachachirqaku. Ñuqapas amawtam kani. Ñuqatapas chay hatun yachay wasipiqa Castilla simillapi yachachiwarqa. Huk yachaykunawan, huk hawa llaqtakunapa yachayninkunawan. Paykunapa huchanpim kayna upajina kanchik kikinchikpa yachayninchikpiqa. Hukunapa qalluntam yacharqunchik, kikinchikpa qallunchiktaqa, kikinchikpa siminchiktaqa qunqarqunchik, sarucharqunchik, chaytaqa pinqakunchik. Imanasqa chiqnikuywan qawaputinchik. Chay chutum kayqa, indium kayqa kaynam. Chayta niptinku ñuqanchikqa riki mana rimaytapas munarqanchikñachu. Chayraykum tayta mamanchikunapas mana churinku, wawanku, chay qhichwa simi rimanankuta munankuchu. Chaykunaqa, chay sasachakuykunaqa chinkachkarqañam. Kunan yapamanta kay qhari rikurirqamun, hinaspa nichkan manam chayqa allinchu, chayqa pantaymi, chayqa mana millay rurasqam karqa, chayna kaptinqa yapamantam chay yachay wasikunata aklasaqku. Kunay pikunatata aklanqaku. Chay urqukunapi kaqkunallata
chay karu pikaqkunallata chayllapichu qhechua simi rimakun chayllapichu chay qhechua runapa chay ayllu runapa yachayninkuna tarikun chay mayu patankunapi manaña chay carrupas chayanan allpakunapi paykunallachu yaykunqa chayman llaqtakunapiqa manachu chay ayllu simikuna kan hinata chaynakaptinqa maymantaqa yaykusun llaqta hinaqa chinkarqusunchiki chay ñuqanchikqa España runakunañachu kasunchik maypitaq chay nichkanchik kay Perú suyunchik ukupiqa achka llaqtam kachkan chaypin chay hatun llaqta kachkan qhechua llaqta Huanca, Wilca, Josco, Apurímac, Huánuco, Junín, chay suyukunaqa qhechua llaqtam kunan imarayku kay qharipa umayuq hina chay kamachikuyman yaykuspankum riki paykunaqa ninku man imapaqñataq qhechua simitaqa imapaqñataq aymara simitaqa imapaqñataq ashaninka simitaqa yachachisunchik Castilla simillapiña chayllapiña lluypas rimanakuchkanku nispa chay umayuq yaykuspanku riki kay ayllu simikunataqa ayllu yachaykunataqa pampacharqurqaku imaynaya kay tukunqa tukuykusunchik yapamanta uyarimasqanta. Eso es lo que vamos a hacer. Y el otro tema respecto a la doble percepción. Chayllatam uyarichiyta munarqani imaninkichikta qamkuna kay qharipa rimasqanta uyarispaykichin ichapas ñuqa pantachkani icha llutanta ñuqa rimachkani imaynataq kay kanqa chayqachu paypa rimasqan kaqninpichu rimachkan icha pantasqatachu rimachkan ñuqa qhawasqayman hinaqa pantaychusmi ichayapillapas kay rimasqayta uyariykuwanman kunampuni uyariwaqkunaqa qayaykamuychik rimaykamuychik qamkunapas imaynatataq uyarinkichik kay wawqinchik Rosendopa rimasqanta paymi riki kay Perú suyunchikpa chay yachay kamayuq hina kachkan imaninkichiktaq manachu qayaykamunkichikman manachu imallatapas qayaykamunkichikman hinaspa qamkunawan kuskaña kay rimasqanta sumaqchata hamutaspa wakinkunamanpas rimapayachu ichayapillapas rimaykamuyman suyachaykusaykichik tumpachata pillapas qayaykamuptinqa kusachiki kanman mana chayqa ñuqawanqa huk kutikamañachiki kanqa kunan tutaqa kay wawqinchik Pedro Castillomanta chay sanana English simipiqa CNN riki Castilla simipiqa CNN riki paykunam qayninpa punchawkunalla kay wawqinchik Pedro Castillota tapupayarqachu icha haqchapayta munaspachu chay rimananta pay uyarisqan uyariq munasqanta rimachiyta munarqa chaytam kunan rimapay chaymantam uyarichiyta munarqani mana atirqunichu paqariñachiki chaymantaqa rurasunchik manan pipas qayakamunchu manan pipas imallatapas qillqamunchu ichaya huk rimanakuykunapiqa pillapas kuskachawanmanña kay rikchaqa llutan ruraykuna rikurimuptinqa ñam ñuqanchikpas kachkanchusmi hukmi qaykamuachkan suyachaykuaychik pillam imaynaninta pillan chayqa qaykamuwan Gamaliel Carvajal Navarro wawqillay imaynayan Gamaliel kusikuni anchatam kusikuni kay qayaykamusqaykuwan así chaynam wawqillay hinchu ari ñuqapas kayta ancha llakikuywanmi uyarini kay antawaya suyu llaqtapi ari chaynam kachkan llakikuypaqmi kay unay ñamriki ñuqanchikqa kay llaqtanchikpa siminwan llaqtanchikpa yachayninwan llamkasqanchikqa chay kay yachay kamayuq wawqinchikpa rimasqanqa mana chusma kaqninpichu rimachkan kaypiqa pantarqunchusmi imaynataq qam qhawachkanki kaykunata wawqillay awya wawqi hinchu
wawqillay hincho ari manaya kayna kay wawqinchik Rosengo ministro de educación raqtaqa kay Perú suyo ukupi manaya payqa kaynataqa rimayta atinanchu payqa riki mana wawqi unay Uyarichkaykim wawqillay, uyarichkaykim. wawqillay kay llankaykunataqa riki unayñam ari ruwaniku kay ñuqapas chay pacha wata riki kay caracterización nisqantaqa ujarirqaniku riki kikin kay ujilkuna ukupi especialista karqa paykunawan kuspan chaytaqa ujariniku wawqillay. Riki, chaynam karqa, chaypim pantaykamun mana allin riqsispanqa riki yanqa llutankunatam rimaq kasqanchik wawqi. Auya wawqillay manaya kaynaqa allinchu aswan ñuqanchiktaqa hayk'uachkanchik kayna pantaykunaman kaymanta riki kanmanta wakin wawqinchikunapas ninqaku riki imaynataq kay taytamamakunapas chay llaqtakunapi warmakunapas allintaña ñuqanchikqa puririchkanchik kay ñuqanchikpa kikinchikpa rimayninchikwan hinatinqa payqa aswanya yanapawayta atinchik riki wawqillay. Payqa ninan mana kaynataqa rimananchik ñuqanchikpa yachayninchikkuna kachkan sapa ayllupa sapa llaqtapa sapa suyupa chaykunamanta llankana kanqa payqa aswanchu hinam chay europeo lawchu español lawchu chay España lawmanchu rirparin chay qhallwanña payqa suqyachiyta munan kay ñuqanchikpa rimayninchiktaqa payqa chinkachiytachu munan mana chaynachu wawqillay rimana pay chayna chay ñuqapa ancha llakikuyni kayta qawarispa wawqillay. Auriki, chayna kaptinqa ñuqanchikpa sayarisunchiki hukchuma upallallaqa kachwan. Unay mirki qam nisqaykipi hinapas llamkarqanchik manam waytata sarustinchu llamkarqanchikqa sasachakuy punchawkunapim karqanchik amawta masinchikkunata sumaqta rimapayaspa munasqankuta uyarispanchik chaynam karqa llamkayninchikqa chayna kaptinqa sayarina kaptinqa sayarisunchiki wawqillay imata manchakasunchik aswan kay wawqinchik Tito Medinaqa manacha paypa nisqantaqa uyarinqachu payqa allin chuyay umayuqchusmi chayna kaptinqa payqa yanapawasunchiki kay manacha kay yachay kamayuq rimasqantaqa manacha uyarinqachu. Auya wawqillay ari hayninpapas ñuqaykuqa ñam wawqillay qillqata hispichirqanikuña chay qillqata paykuna ministeriomanta aparachimusqaku apachimuachunku chay ujilukukunapi imaynan kachkan chayta qawarisaqku caracterización nisqapta chayta uyaniku nasqayku chay pacha ratuchaya ñuqaykuqa qillqata kay antawaylas apurimaq suyumanta apachirqaniku wawqillay mana ñuqaykuqa rechazasqa imaynam chayqa kanqa chayraqta purisqan chay nivel secundariapipas katinqa riki aswan paykunaqa munanku kay ñuqanchikpa rimayninchikpi llankayta munanku chaymantaqa ñam rimurqanikuña paykunan musuqmantachu kaykuna kanqa imaynata kayqa chaqwamanchu hinam ñuqanchiktaqa churawachkanchik chaynaqa mana punim allinchu wawqinchikqa wawqillay sunchu. Ari chayna kaptinqa riki wawqi ñawinchikta allinta kicharispanchik chiki kay rinrinchikta sumaqta kicharispachik kay punchawkunaqa kasunchik manaya paypa nisqan hinaqa kanmanchu sasam karqa kay sayarichiyqa chayna kaptinqa manacha utqayllamanqa tuñiytaqa tirqunmankuchu wawqillay wawqillay amawta masiyqa Manil anchatam ñuqa kusikuni kay qayaykamusqaykimanta chayna kaptinqa hinaya kayna sapa kutilla rimanakuna kaptinqa rimanakuykusunchik wawqi kayninta kama llaqtanchik rimari hina llaqtanchik yachachiq hina allinchu kanman. Ari wawqillay ancha ñuqapapas kusikuni kan kay kaykimanta kayna uyariykachimusqaykimanta ñuqapas chayraqmi musmanta allinta kayta uyarituspa wakin ayllukunaman kay wawqi panikkunaman uyarina kanqa ñuqaqa kay colectivo kikin
puni chay hukumantam wawqillay qayamuchkayki chay hukumantam puni wawqillay. Alinmi, kusikuni chayna kaptenqa hatun marjaynita chaykachimuyki hinaspa wakin llamkaq masikikunanpas hinallataq kuyakunita chaykachimuyki. Hukutika maña wawqillay, anchatam kusikuni. Ahora sí wawqillay, hukutika ma wawqillay sunchu. Alinmi. Chayla chiki wawqi panikuna kaytutaqa kusikuni kay wawqi Gamaliel kay antawaylla llaqtamantara qayaykamuwan chaynam rimanakuyta qallaykusunchikña. Maypiñapas, imapiñapas kay qhichwa simichanchikpi rimayta qallaykusunchik. Chay mana yachaqkunataqa sumaqllata yachachispa, uyarichispa chayna chiki wañunanchikama kawsakusunchik. Manam riki kay siminchikqa chinkanmanchu, manam pisiyanmanchu, manam eqoyanmanchu. Eqoyaptinqa, chinkaptinqa ñuqanchikpa huchanchikpim. Chaymi imatañapas ruraspa, piwanñapas kaspa kay qhichwa simichanchikpi rimanakunanchik. Chayllachiki ñuqawanqa yapamanta yuyaykachimusaykichik, amaraq mana riqsisqaykichik runakunawanqa huñunakuychikchu, kay corona unquyqa hinallaraqmi kakuchkan. Mana nisyu kaspapas, manam ñawpa corona hinañachu kayqa, manam llumpay mahakuq coronañachu, chayna kachkaspapas utqayllamanmi mismikurqun. Utqayllamanmi ratapakurqun runa masinchikunata. Chayna kaptinqa mana sasyakuyman yaykuyta munaspaqa sapallaykiraq mana riqsisqayki runakunawan amana huñunakuychu. Aswan chay tusuna wasikunaman amana richichu. Imanasqa chaykunaman richkankichik qamkunaqa. Chayllachiki ñuqawanqa hukutikamaña. Chay pajarin kutikamusaq hinaspa huchakawunawanta chiki rimapayasaykichik.